Thiring theng dango ta lo jufi jala le bazar chamjam je dog samso ta droya droshi maso khawa to le adi jini ta nyam do la ni lo bin daw sare ni to le la ba le so le la ba lo market les ta le market adini male sir ta to main gate de phage sir adini phag go suge sir ta le so adi gate de ma na lo jene le market adini ya go suge sir यहाँ से शुरू होता है ले मार्केट में आ गया हम लोग यहाँ से पूरा ले मार्केट लद्दाख जी मेन मार्केट थे सर दे दिया गाँव दो जी एमसी मार्केट डबू दो दिस इज द लद्दाख मेन ले मार्केट लद्दाख की सोंगाजी दो मारे सिम Lada la sim yo len ba sim di sar chik ma dara ga samar da kis thik do men da sar sim ra sim sar chik ma dara men da lada la sim di sar chik ten do ra ने पहली बार लिया तो बस एक ही बार में मिल जाएगा नहीं तो डबल लिया तो पहले लिया हो तो फिर नहीं मिलेगा कैसा है पहले लिया है तो पहले लिया तो उनको नहीं मिलेगा मिल जाएगा बट 11 दिन के बाद ही एक्टिवेट होंगे अच्छा थोड़ा टाइम लगेगा उसमें एक्टिवेशन अच्छा ऐसा है सिम का चक्कर है ना ले लद्दाख की कमोर दावसी में लच्छे किसी के देखो याम जिनको याम जिन दिल दे देता लोबेन दावसी रे ले लद्दाख ngani la shara ani phone number ye barra odi jenda sim raga mindu odi jenda sim jite tensa do lo idi sa ta zo ni da kyo gi ming phala sim tensa do la sura sim di rama sa sim de kala hore shada sarji gi me shamba gi ten so na su number ga na raga mindu adini ma de chamcham chiro mare dengan jo lada lesta le lada bende na ta cafe na jig zugo mare jig zugo mare iya dengan jo ni cafe jig na le ani to coffee store mare dengan jo ni aja cappuccino le do da Pauline ke na cappuccino na ide lesra labela tama zolle cafe jula li anda le bazar de la dos cham le dene es tan se da oji cheson dene matu cafe da cappuccino jik tuma le ba delhi ki bazar dola coffee fala jacket is check out ya lada khaji gi ta tomba the di ko so isa na chizonga tang chega store da al dire da la khang le दृश्य था
ले बाजार दे वो ले आप चलता था या वो शरा शादू जल्दी कोई यंग ऐसे खांगा ले बाजार दे गेंडोक सिकिम गेंडोक की एमजी मार्क दी फ्लॉप तांग शादू को दा दी पे जिबु हाले वशिक दो एमजी मार्क दी हंग सांग सो दा तिरी मागल सिकिम वाले रिजोलन गुलते सो खासे लहान है ये जिगु जिगु शिकुंदरा ala cafe ni jimu sheta to da dia wasar abel do wasar da jima ya da la na do do da kauri ho masa masa lai nyam nyom den de cute da very good experience konda ye shela chomin loben dawa se ane khunzo sa sambala ya da hodu ra ma jala do lo loben shimudara peud sajam peud ya da di togala sando berish to andering ando segundo perije gasto pare ne to shinto Ladakh the evening view there and it's the evening kapso da and the tongu to ning jima shidadu looks beautiful in the evening tazo de gala sama beri to sansa jule sama beri de gala rala la sala ning jima shidadu looks so da phaje shola da ke to amen da di shola yo da shingdong de zo thong ya do de sho वाह 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 इस नज़ारे को तो बस देखते रहो Yeah, very tiny village. We are very close from the Zangdok Palri, and this is view from top of this Zangdok Palri. Photo session. Tadi ni mah de ngazuk kumbai bachira de ngazuk kumbai chiga de la de bha chosana de sewu din sama singi karza tirsha singi lapta ta sando pere gate ban CCTV please open the gate sando pere jemina Zangdok Palri jagah to the gate band shadanda ya kish mare cholam sir
सिटी सिटी रहेगी टाउन है Sorry, no, I'm in the drink get go caption that malo to you. The sang the kiss to Zirana Yongo. Menat churo raniji, the mado. She tashimido. Zangdok Palri choose to pala close resha band resha छह बजे बंद है इसकी वजह से हम लोग अंदर के दर्शन नहीं मिल रहा वापस जा रहे हैं आप फिर कभी आएंगे फुर्सत मिले तो